Il-15 ta' Awwissu għall-ewwel jum minn tlieta matul dan ix-xahar li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta antiċipa li minnu se jgħaddu aktar minn 33,700 passiġġier. Matul din il-ġimgħa bejn 12 u 18 ta' Awwissu ser ikunu waslu jew ħallew Malta aktar minn 216,922 passiġġier. Dawn iż-żminijiet huma sinonimi wkoll ma' btajjel qosra f'Għawdex, TVM News telat ċirkewwa u rali anke f'jum il-festa ta' Santa Marija, il-vapuri jaqsmu min-naħa soħra tal-Fliegu ma jaqtaw xejn. Insertajna wkoll numru sostanzjali ta' turisti li min kien qed jistenna biex jirkeb dajsa l-kemuna u min kien qed jitrejjaq xi ftit qabel ikompli bil-vjaġġ. Il-maġġoranza tat-turisti li kellmuna kienu għall-btala f'Malta l-ewwel darba. Yes, we enjoy the holidays. And now we go to Blue Lagoon, Camino, Goza. Usually I will go in Greek island, but this year we'll decide we will do something different, and we decide to come here. We wanted to make an holiday here because we saw a lot of videos, a lot of information, also about our friends which went here in the last holidays, in the last summers, and we decided to come here. Iltqajna wkoll ma' Benedetta Annecchini li qaltilna li fl-2020 għattet minn xhur tgħix Malta u din is-sena reġgħet ġiet għall-btala mal-kollegi tagħha tax-xogħol. They decided to come in Malta and I offered myself to come with them to guide them and yeah. Sadattant fi stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għalli matul Lulju laqa' 951,861 passiġġier, żieda ta' 12.2% fuq l-istess xahar is-sena l-oħra. L-Ajruport qal li dan ir-riżultat jikkonferma li Lulju li għadda kien l-aktar wieħed impenjattiv fl-istorja tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-ewwel xahar li matulu għaddew minnu iżjed minn 900,000 passiġġier. Fl-istess xahar l-Ajruport esperjenza wkoll żieda ta' 14.1% fit-traffiku tal-ajruplani. Matul ix-xahar ta' Lulju saru aktar minn 6,000 titjira minn u lejn Malta. Fil-25 ta' Lulju biss waslu jew ħallew l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta 214 l-ajruplan.